Comment dem ba sistema sécurité, yon dem machine sistema sécurité. E ben meto entre nou. Yon dem machine sistema sécurité. E ben entre nou. Mais mo met de l'autre machine non. Ale nou. Meste. Mla pou mproteje nou. Oh, gounen kap vole. Komanda go machine yap vole. Mese desen machine la. Ok. Ouwe kote liye nan map la? Yan nan la. Ok, mwel. Yo, mi se fè non vie. Non mon chè. Bon frape mbaz. E mwen pa choufe. Right, let me see guys. Eh, mwen machine. Bon la frappe m. Bon wè la frappe m zo di m pa frappe l. Frappe pou n frappe l pou l kampe yi baz. Kampe machine la. Descend machine la. Descend. Allez, bon, m'a blessé, mais moi, là, yo. Descend, démon-le, appuie na mi là, bien appuie na mi là. Ou va parler en zone niveau, mais ou va parler en zone niveau, yo. Appuie na mi là, petit jeune. Ou va parler en zone niveau, mais yo. Shut up, yo. Me say fucking no gun, man. Gade, yo mette bay kidnapping nan tèt mwen desen papa. Bon fè ça. Bay kidnapping nèg yo fè ça chez nan tèt mwen police a kidnappé. Eh. Ça mi sa fè kon sa men. Ok, bébé. Yo, suspend non. Scott me bien rapide. Scott me Yo, commandant J, nous pouvons battre dans l'autre bois, faire vite. Ok, mettez dans la machine, voilà, monsieur. Et nèg yo boue machine sou moi, c'est pas une bonne raison non men. N'a tellement bonne raison là. Nous pas bonne raison d'aller.
About a lot of reason, bro. Machine nan la kom pou men. Apre nan yon ba an ni son. Ap kite la. Yeah. Kat bel ti cheve rouge nan tête ou. Ba pou un problem nan ville la. Dale. Est-ce que vous donne une haïtienne dans ce serveur? Kat gen tire, kat ville la touche. Komanda J, yon nan kom. Ville la touche choy, men gam ting. Am bat polis tout les sa. Nan le zo. Yeah. Se nou adjo? Yes. Atade, vin nan komisarya zo. At bel ti pate on ap yo. Komadan Eliko, premye bagay kon sa pou fè deja. Almene misye pou anprent li, ni rapide. Tout bagay ilegal sou misye yo. De pou jwen grenade, yon bazooka, whatever so jwen sou misye. Me choke, pa pren l'ajan sou misye, pa pren lisans li, sa ou men. Bagay ki gen rapor bagay ilegal sou misye. Oh, yeah. Tale, koto e la? Non, Dale. Nan manche skali ya. Qui m'a dit bah ça? Che mwen bro. Allez. Yo, mse, ale monta ane yo. Ma eat by next yo. Anal ba mission point. Si vole ak di vam nan. Yo, bon mon côté mais c'est pas ouais moun qui a d'autre ça. C'est man de moun a parler pas ouais. Wapwe tale baz. E tou finan den la wapwe baz. Polisyen kon sa liaison. Ba ouais. Yo, pa use ye bagay men. Pa fe bagay sa ozo. Just jere te tou. Ay bon. Bam jere mse bon. Gen tire mse. Aba mise. Mse na miya. Yo, kampe la no men. Bon ba ouais nam dim ko est-ce que moi Bon nou dou kampe. Ba may do G. Yo, ba may do. Balon te zem ka iskot lan ko. Tale, nap fini asa avan. Kat mise la la ple de. Yo, ba may do men. Bon men minote yo qui cause ça men. Ou ba kabaya. Wè mi sa potem. Mba poto mba tou show men. Mise na prison mwen bas. Bi rapide. Mise 15 mois prison bas. Quand tout bas sou mise net, mise 15 mois prison bas. On a lavel na prison. Des prend tout bail sou mise 15 mois prison. Yo, David la bail men de, mise cochon Ba bas. kesyon de David bagay. De wap kere polis bas, mwen de respect ye zo. Diye ke pa la avos sou sa deja bas. Mwen pa pre desisyon kon sa bas. Soit fait all play base. Konen mwen devye mwen kembe nou mbap de nou mwen. A gen moun gap be ou nou kolon. Be ok, ba en chou. Divise ou ti moda bon, divise ou moda. Mba kom ba fouke base, cool. Oh, mise gen zami legal, li gen drog. Gade sou el gen lisans pou zame yo men. Non, nek sa ou pa machan lisans nan vil nan pou zam. Mise pa gen zami legal, drog, ki sa anko. Mise... Mese men nou di pa papa wap nouvo player mi, se yon nouvo player mi yo. Eske n de kite lockpick sou mise? Sou nouvo player bam nou. Mwen apolisyon la bam dat la. Ok. Ok, mise prom pou imbesil. Sou nouvo player bam nou. Pase nan la apolisyon la bam dat la bam nou. Cheke wap joun noum zo, wap e ki moun nye zo. Yo, peze e pou fe fingerprint la. Minote mbak kafel nou zo. Non. Mem lo minoto kafel. Minote mbak kafel zo. Komadan, wap bezan, depi mise milote nan moun, mise wap bezan, pou lpese di. Imediatman mise nan moun, wap ka fini sa pou di. Se all play mise la, mba kon we moun minote ap fe bayi sa wapa. Yo, nan moun wap ka fel. Ok.
M'gè te fè li? Sa e pou e wap fè la, Tout Ibaz. bagay ilegal sou monsieur. Ok, an al met monsieur nan gada avi. Yo, $1000 mge mapen mouten nou seven e yo wap mwen tout bay sou yo, kon bal fè check up. Nou nan gada avi. E $1000 mge sou yo. Nan gada avi an denet sa. An mette mse nan numéro 1. Ok, yeah, mette monsieur nan numéro 1. Nèg yo ba pose question, yo ba mande si mbezwen avocat, ba Yo, mande nou al pose question. Se pou sa nou al menon la. Tale. Lem fin fè combien temps là? Nan gada avi. Lem fin fè combien temps? Ou pa an kesyon sa pou pose nou. Ou pa tan pou premier wè la. En tout cas, merci fin fè afè nou. Est-ce que fini? Bam, 2 minutes mse. Non. Monsieur pa mi bay moun ay di la. Ok, evre. Est-ce que nous Tale. Et là, nous finissons pour le moment, on a accès avec avocat. Là, nous finissons avoir accès avec avocat pour l'avocat. Pour avocat venir faire des pour le moment, là, nous avons fait dossier. Yeah, Mse pa vle ba Aïdil non? Yo, bro. Aïdil 76. Yo. 67, tale. Bam cheke sou misi men. Si vous avez minutes là, massa figure moi sous là. Bon, bien mis nan men mese. Ok, men misi pa. Mse ap vole machine toujou. Tade no bro. Madame, moun ki pa vle ba iti la, ki sal. Non, misi la. Wap tade bro, wap tade. Maptedo. E nou met ou nan gada avi a pou sel rezon men. Pase, pabli yo ke yon machine ta vole, se pou sa nou met ou nan gada avi. Mse gen zami legal tou? Wap pou 35 minutes nan gada avi. E pi goun baga anko, avan 35 minutes sa fini, fò met choke pou gen avokat. De pou pa gen avokat, wap pran 15 mwa prison. Seko, wap avokat zo. De pou gen avokat, Seko. Hey, mse nan gada vi, nta do reti radyo a sou li. L pa kap pala moun nan radyo nan gada vi non? Bam jè sa. E lot chef polisan. Yo, gade tatou nan figyon polis men yo. Cheke avokat. Amize, fè rapide. Yo, Mse ap di moun. Gade koman nou blom. Yo, fè rapide. Fè rapide. Mbage avokat zo. Mbage moun nan seve a mi. Mbage kono ke moun nan seve a. Mbage avokat zo. nou vle ou chek moun avokat pou? Yeah. Ok. E chef polisan, kopye? Ya, kopyo, ou diye sa avokat. E ou gen kodwa la avokat nan vilan? Non, moun nan suppose nou diye si gen kom avokat. Non l wagen, dil wagen. Ka gen avokat? Yeah, depi gen avokat, cheke pou mwen men. Pase nou konti jen avè nou la, li bral fon bon 35 minutes nan gada vyen la pase. Avant 35 minutes nan pase, fò nou ka fè misi jen nou avokat soubit avan la pou vè pa important. Ok? Yo, nou kite mag minot lan. Tadi, cheke soume dami yo men. Cheke soume dami yo ou bien... Gon ime MS ki mouri. Yo. Hey, mese, kite la minot lan dan? Sa si madan patne ya men. Kite la minot lan dan? Non, madan patne Depi sa ki... violon, mwen diye. Yo. Ok. Non, depi msi ba violon, mwen te tire minot lan men. Il a besoin avocat men. Keke sou... Mwen se yon mesaj. Lo fin fè la go, lon a jim. Fè bak, al ka fè boko televizyon. Ok, mwen se yon mesaj. Hey, mba emisyon dan, no baz? Yo, mse soti men. Yeah, mba kon koman mse fè pot lan fè men soti zo. Koman pot lan fè men mse soti zo? E mese, nap kite mse 2 minote, mese. Nap kite mse 2 minote. Yeah, baz, nap kite mse 2 minote.
Et puis, n'a pas ajouté 10 minutes sous ton monsieur à tout. Qu'est-ce ça? Même mon l'autre n'est dedans, monsieur. C'est moi me décroche. Qu'est-ce ça? C'est moi me décroche, Qui où? Vincent. Commandant. Même moi, il vient son dedans. Pas ouvert porte là. Prisonnier a des sorties. Me décroche. Policier, ou n'est policier la vie est pour bandit, men. Yo, qui m'a policier ça, men? Yo, m'balo, men. Qu'est-ce qui va dire job là, Yo, pour qui ça t'es dit à jour? Ah, on est pour que ça. Soit que dehors là. Monsieur, nèg comme d'appeler des potes, m'dande monsieur. Tapé des poteaux, men. Bah, monsieur, 20 mois prison base. Bien rapide. Pas non, ça. Bon, nèg la ple de tes fait nous. caca. Ok. 20 mois prison. Eh, même si a sorti iso. Yo, no pas de na abjwa monsieur non men. Monsieur Baidi, M'sa pote moun monsieur. on a dit monsieur, men. Bah, m'a dit monsieur, ça. Non ba on a été là men. Bon li pas de bail li men. Non, m'a pris monsieur, m'a pris, m'a balle 20 mois prison base. Parce que devine que ça va respecter, sévère, m'a pris. Et puis bon tout porte ça au fait mais comment monsieur fait sorti?